z nami 8. januarja za kraljev rojstni dan Sam's Fever, najboljši cover band Elvisa Presleya. Zanima me, če veste, s čim si je barval lase, da bi ohranil ta značilen črni lesk. Tole? Začevle, malo. Ja, No, ja. kako se reče? Z globino. Imel je pa tudi eno zanimivo domačo žival po imenu Scatter, ne? Kdo oziroma kaj je bil Scatter? Ja, to je bila, če se jaz ne motim, opica. Hrček. Tako je. Bravo. Bravo. Like a sweet song of a choir, light my morning sky, we're burning love. Burning love. 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 Well, it's a hung. 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 It's a hung. Čakaš, da rečem? Veš, kaj se ti hoče povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.